miền Tây Bài Linh rồi có một tí miền Tây Srok Sala Krau sốt đang lò Sala Krau Áo sao cái này là nó phải đâm nãy bởi nãy không có thay nữa không nào đâu ok chị ăn đi Sao sao không bánh cũng còn quỷ xanh Sao sao Ui đừng tung đấy Cam chất Bằng thắt đây hả? Đọc răng Ồ, ngọt cha Tông Răng môi Răng bay Răng bê Răng môi Răng môi Bay Bê Môi Mày lớn à? Dạ Salad Krau đó nè Dạ của nhóm thọt Tây trục Tây tam đúng không? Trong thật thôi ấy Nhóm trăm là Salad Krau nó bay lên Salad Krau nó bay lên Chắc đó miếng ký ក៏ដល់មានជ័យដូចជាអត់មានឈ្មោះខាង អត់មានស្រុកហ្នឹងទេហ៎ បាទ សាលាក្រាមតែចាំបាននៅនឹងហ្មងហ៎ បាទពួកខ្ញុំពីមុន ពួកឯងក៏ធ្លាប់ចុះតាមស្តាយ ខាងក្រុមអង្គការបង បាទ ខ្ញុំចូលទៅខាងគុនចាន់ហើយខ្ញុំអាចដឹង នៅស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនបាទណា chị trả lời một cái ជា bây giờ đơn thì បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទពិតជាក្លាហានរកបៃជនចឹងតែថាបាទច្បាស់ហើយបាច់បែកទេដាក់ទាំងអស់មកខុសទាំងអស់មក chắc là một ច្បាស់ 100% ត្រូវទេ គេថាបានសັບបង សាប់ដូច្នេះថាតាស្រុកសាលាក្រៅស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបៃលិនមែនឬក៏មិនមែន40លាននេះធ្លាក់ចុះឬក៏នៅសូមទៀងទាត់ដូចទៅពីទូចម្លើយស្ទឹងត្រែងបាទឧត្តមមានជ័យបើកបង្ហាញហើយមិនមែនជាបើកត្រឹមត្រូវប្រទេសមានជ័យឬក៏បៃលិនណាណាប្រទេសមានជ័យយើងធ្លាប់ឮថា